amahoro y'Imana kuri bo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri hashoboka bisharinge mu nshuti zawe zose ari nako bakora subscribe kugira ngo turusheho twaguke tugire umuryango mugari wakurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri AMTV show na Gasabo News 24. Niba kuzi ibiganiro byacu kandi kanda like twanasengeje muri gahunda y'amakuru unyuze muri section ya comments. Nje mugiye kubana muri iyi gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze. Dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu makuru avugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa inkuru y'undi mujenerali w'umunyamulenge woherejwe gufatanya na Masunzu kurwanya bene wabo b'abanyamulenge atuye mu Minembwe. General Olivier Gasita w'umunyamulenge akaba ari umusirikare ukomeye mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, we n'ingabo ayoboye boherejwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo kunganira General Masunzu Pacifique mu kurwanya umutwe twirwaneho wiganjemo abanyamulenge bene wabo. Iyi ni nkuru y'kwibanda muri gahunda yacu y'amakuru banatwe guhera kuri uyu munota kugera ku munota wa nyuma ubashe kumenya mission uyu mu General Olivier Gasita yahawe n'ubutegetsi bw'Kinshasa kugira ngo azafatanye n'umunyamulenge mugenzi we twa General Masunzu Pacifique bakomeze kwica abavandimwe babo batuye mu Minembwe n'ahandi hafi yaho. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Ntabwo ntinda nyemerera twerekeze kuri inkuru ivuga y'umujenerali wo mu bwoko bw'abanyamulenge woherejwe kugira ngo aze gufatanya na mugenzi twa Masunzu Pacifique nawe n'umujenerali kugira ngo barwanye abanyamulenge bibumbiye muri twirwaneho bafatanya na AFC M23. Ni General Olivier Gasita w'umunyamulenge akaba n'umusirikare ukomeye mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, we n'ingabo yoboye boherejwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo kunganira General Masunzu Pacifique mu kurwanya umutwe twirwaneho wiganjemo abanyamulenge bene wabo. Namakuru yamenyekanye mu ibanga rikomeye yatanzwe na bamwe mu basirikare ba FRDC kini gisirikare cya Kongo bazi ibyayo neza, aho aya makuru avuga ko mu kugaba ibitero azaturuka yitwa Irurenge n'ingabo ayoboye agaba ibitero kuri twirwaneho iherereye muri Rugezi no mu bindi bice byo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe ahatuye abanyamulenge benshi. Nk'uko mwe muri abo basirikare yabibwiye ikinyamakuru Minembwe Capital News yagize ati General Olivier Gasita agiye koherezwa mu ntambara muri Rugezi aturutse ikindu, bivuze ko abari muri ibyo bice bya Rugezi no mu nkengero zaho bagomba kuba maso umwanya wari wo wose yahatera. Nubwo rutagaragaje igihe iki gitero kizabera, ariko uyu musirikare avuga ko iki gitero General Gasita we n'ingabo yoboye azakigaba aturutse ahitwa Ikilembwe akomereze no mu bindi bice by'Irurenge nyuma yo kuva ikindu n'ingabo ze nyinshi cyane. General Olivier Gasita asanzwe ari komanda wa region wungirije mu ntara ya Manyema, aho kuri ubu afite ikicaro ikindu hafatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara, akaba ari naho azaba aturutse ubwo azaba agiye kugaba ibi bitero hano mu Minembwe. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo nibwo yageze Kinshasa, aho yageze avuye Kisangani nyuma y'uko ingabo za FRDC zitsinzwe mu ntambara y'Ibukavu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo wa 2025, ubwo ingabo za leta zazihanganye n'umutwe wa M23. Aya makuru akomeza avuga ko izi ngabo za leta zikimara gutsindwa Ibukavu hakigarurirwa na M23 zahungiye Uvira mbere yuko General Gasita na Lieutenant General Masunzu Pacifique n'abandi bayobozi batandukanye ba FRDC berekeza Ikisangani aho Masunzu we akiri kugeza magingo yangaya. Aha Ibukavu Gasita yari yahatumwe nyuma y'iminsi mike yahawe ipeti rya General de Brigade yahawe mu mpera z'umwaka wa 2024, nabwo yahise ahabwa inshingano zo kuba uwungirije komando ushinzwe iperereza mu ntara Kivu y'Amajyepfo. General Gasita ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo akaba ari wo mu bwoko bw'abanyamulenge, bivuga ko kuri ubu ari musirikare babizerwa ku butegetsi bwa President Felix Kisekedi Chilombo kubera rero kurwanya bene wabo yivuye inyuma. Ibi ngiye bikora afatanije na Lieutenant General Masunzu Pacifique abanyamulenge bashinja kubabangamira ndetse no kwica bene wabo. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane wo banatwe muri gahunda z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.